stock market ta invest dan kong thum oma pakhat na chu mania company share direct lei ania heta hian minran ina harsat na kan to tur chu company lian entirnan MRF te share hi unit khat ringot po cheng singa chuang ania kan poisa nei in atlin lo panhina a company thatle thatlo te voina thavio angin langma se naktuka enge andon tiang chi te riat vevek anga ya wangin newspaper le financial news te follow verin anga ya aboi thakin tamjok chuan kan tin lawang stock market ta invest da kong ti na chu agent through a invest ania heta hian company thale thalote balance sheet level chu agent khan review angin ain soyanga alo review po chu ani mai thei ma se company tha share leitur chuan harsat na hasa share man to kha alangai reng ani tin agent hian commission alak zia don wangin return aniam phat hi bok tuna kan soita harsat na om thei ria in AMC kanti chu asset management companies tia kan soi heng HDFC SBI ICICI Axis LIC Franklin Templeton DSP Parak Parik le adang tam tak an heng AMC ho hian mi pui hena in poisa minimum cheng zanga maximum limit lo la khom ula keinin alomin stock market da stock tha kan lo thanganga kan lo invest ang antia scheme rang an siama entinan AMC pakhat chuan top 100 scheme siama he fanda hian athenin cheng sing khat da athenin cheng sang ni ti chuan avaya sum tin khom chu nuai zanga 5 crores lo ni ta se hi AUM asset under management anti chuani ti chuan asset management company top 100 scheme siam tu khan nang le ke ina kan poisa da khom 5 crores kha India rama company lian le thaber ber za a invest anga kan poisa da dan azirin unit pek kan nianga nakina kha top 100 fund khan stock market atanga interest alo muhuna kan unit nei za ta zirin interest kan no lave mai donani hi mutual fund dia kan riat chuani